napravio si model u Maji i sad hoćeš brzo i jednostavno da ga renderuješ pomoću Arnolda unutar Maje. Evo kako to da urediš. Znači, najjednostavnije moguće, ovo je naš model i možemo ovdje da odemo na Arnold i u padajućem meniju da kliknemo na ovo dugme render, ili ovdje možemo da kliknemo samo na ovu ikonicu i nama se otvori render view i tu vidimo naš render unutar programa i ovdje ćemo kliknemo play i to je naš render. Sem što ovdje je sve crno i sad ovo modelo je ovdje nešto ne radi. Ali zapravo ovaj ekran je interaktivan sa našom scenom, iako se to sada ne vidi, i kada klikćem zapravo mogu da vidim naše objekte ovdje unutar render view-a i direktno mogu da interaktujem sa njima unutar scene. Tako da vidimo tu sve, samo se ne vidi i to je zapravo naš problem, nemamo svetla. Tako da bukvalno se ne vidi ono što nam je u sceni. I sad to ćemo da rešimo tako što ovdje odemo na Arnold i ovdje među lights imamo izbor raznih nekih svetala. Ja ću recimo da kliknem area light i evo ga naše svetlo. I sad ću malo da ga postavim da lepo osvetljava naš model. Sad ćemo malo da ga rotiramo da kao osvetlja iz ovog ugla. I jedva nešto da se vidi, ali to ćemo da postavimo ovdje u podešavanjima za svetlo. Mogu malo recimo da mu gurnem intensity na gore i mogu exposure da mu malo gurnem na gore. I sad smo dobili neko fino osvetljenje na naš objekat. Tu možemo se igramo sa raznim nekim drugim još opcijama, recimo soft edge je jako fina opcija gdje može onako elegantno lepo da pada naše svetlo na model, ne bude tako jako, nema tako jake senke više. Isto recimo shadow color može da bude fina opcija za podešavanje boja naše senke i slično. I mogu da okrenem s ove strane i zapravo skroz ok izgleda. E sad, neka druga opcija što se svetla tiče, hoću da izrišem, može da bude recimo nešto standardno što ja koristim, ono bez razmišljanja ako mi treba neko brzo svetlo da bi videla render, i ovaj Sky Dome Light. E sad ne izgleda toliko fino kao što izgledalo tamo, zato što ovo svetlo osvetljava sa svih strana jednako naš model. Tako da bukvalno kao da je na nekom photoshootu sa svih strana je belo i nemamo toliko neke fine senke i to, zato što svetlo sve osvetljava isto. Ista priča, ovdje imamo iste opcije za exposure, za intensity, možemo da menjamo boju svetla, boju senke i slično. Ili recimo slična opcija, ali koja izgleda malo lepše, možemo ovdje opet odemo na lights i izaberemo physical sky. I sad ovdje možda se ne provaljuje odmah šta je physical sky, ali bukvalno je pravo nebo. Kao naše pravo nebo, imamo sunce, imamo nebo i možemo svašta nešto ovdje da mijenjamo što se opcija tiče. I sad ću recimo da izaberemo ovo naše svetlo, physical sky, i ovdje imamo neke razne opcije, recimo možemo da mijenjamo elevation, što je jako zanimljivo i na osnovu toga sada kada gledamo ovdje našu senku, bukvalno se mijenja ugao iz kojeg sunce osvetljava, ali zapravo se mijenja i period dana u kojem sunce osvetljava, tako da bukvalno može da bude evo neki zalazak sunca, može biti neko onako u sred dana, možemo da mijenjamo boju svetla, možemo mijenjamo neki tint, razne neke druge opcije, jako, jako lepo fancy svetlo. I sad, eto recimo, ja sam zadovoljna sa ovim mojim svetlom i sad hoću tako da renderujem. I sad možda je ovo ok, ovo što je Maja nama automatski postavila što se tiče opcija za renderovanje, ali tu možemo još malo nešto da se igramo. Pre svega, u slučaju da recimo renderujem neku animaciju ili nešto gdje hoću baš da budem precizna, bilo bi fino da ne renderujem direktno iz ove perspektive u kojoj gledam trenutno, nego da imam kameru. Ovdje se vidi, mi koristimo perspektivu za renderovanje, tako da mogu da izađemo odavde, mogu ovdje create i kreiram kameru. I evo je naša kamera unutar scene. I sad kako ne bi postavljala na pamet, evo, otprilike, ali sad ćemo to da vidimo, mogu na space, ovdje da vidimo ove 4 perspektive i ja ću ovdje na panels u perspective da promijenim perspektivu u kameru, jer to je naša kamera. Evo ovdje u inspektoru kao kamera 1. I ja trenutno bukvalno gledam iz perspektive kamere. I ja mogu da uđem ovdje i mogu da postavim kako hoću. Mogu da se igram sa raznim nekim stvarima. Ovdje imamo recimo focal length i slično, kao da smo u normalnoj kameri. Ja ću postaviti nešto tu što mi kao odgovara. Evo ga. Izađem iz ovoga. Također značajna stvar, recimo imamo mogućnost da zaključamo kameru i onda to je to. Tu imamo lepo onako čist pregled kamere, ne možemo više i ovdje da je pomeramo, već možemo samo pošto ključamo, tako da super je za rad, jako je praktično. I sada kad se vratimo ovdje, mogu da odem u render i ovdje samo prebacim na kameru. I kliknem ovdje play kako bi on updateovao render
i evo je naša kamera. I to je to. I sad ne mogu ovdje da se igram i da greškom promenim perspektivu iz koje renderamo. Meni je to okej. I sad ćemo da se igramo malo sa podešavanjima za render i spremni smo da renderujemo. Kako bismo ušli u podešavanja, ova ovdje ikonica sa renderom i podešavanjima, i ovdje sad imamo neke razne stvari, ali da pređemo recimo osnovno. Ovo je recimo format za naš render u kojem će da bude eksportom, ja ću recimo stavim PNG. I sad, u slučaju da renderujemo animaciju, što bi se zapravo znalo render sequence, tu imamo skroz neku drugu opciju, da bukvalno renderuje se sequence i renderuje se više različitih rendera, kako bi renderovali veći broj frame-ova koji nam je potreban za animaciju. I tu recimo, ovdje imamo, on nam traži naziv našeg rendera kako će da se eksportuje i piše da je single frame, što je ono što trenutno renderujemo, bukvalno samo jedan frame i to je to. U slučaju da renderujemo animaciju, potrebno je da renderujemo više frame-ova i tu ćemo da izaberemo neku od ovih ekstenzija, recimo evo ovu ovdje. I to je to. Ovdje bismo nazvali kako će se zvati naši renderi i ovdje imamo da postavimo koji je naš početni frame, koji je end frame, recimo da li neke skipuje, da li ima neki pattern na osnovu kojeg on to treba da renderuje i slično. Imamo zatim kameru iz koje se renderuje, ovdje možemo automatski da mu postavimo da se renderuje iz naše kamere i to je to, on nam više neće postavljati dalje pitanja u onom render view da svaki put podesimo specifično odakle hoćemo da se renderuje. Onda imamo recimo za image size, imamo razne neke presete i sad ako hoću da to bude malo više fancy, da ne bude samo 540, ja ću staviti recimo Full HD, mada možemo i ručno da postavljamo ovdje šta nam odgovara. I to je to što se nekih osnova tiče. Sad ovdje imamo razne neke dalje opcije. Ovdje su neke specifikacije za optimizaciju rendera, kako to sve izgleda. Recimo što se sistema tiče, možemo da postavimo da li će da se rendera preko CPU ili grafičke ploče i slično. I imamo razne neke dalje opcije vezano za specijalne efekte i neke razne stvari, recimo da li hoćemo da render ignoriše neke stvari kao što su svetla ili slično, ali otprilike to je bilo to. Koristimo Arnold renderer ovdje i to je to. Naš renderer je set on, idem na close, ovdje ću da kliknem render i sada nam renderuje u većoj rezoluciji. Čekamo da nam izrenderuje tako što polako čisti ceo render. Evo, piše nam ovdje, on je završio. Sem što, perspective shape, mi idemo na camera. Evo ga, sad ćemo ovdje resetujemo. To je naš render, ok. Evo, ponovo čekamo da on to učita. Sve lepo čisti. I evo, on je završio. Dole više nemamo ono učitavanje rendera, znači da je potpuno gotov. I sad ćemo sačuvamo naš render, tako što ćemo da idemo na file, idemo na save image. I ja ću ovdje da izaberem lokaciju koja mi odgovara. Nazvat ću ga samo render. I odem ovdje u failovima, nađem gdje sam ga sačuvala. I to je to. Gotov render, to je to. Tako da je to brz, jednostavno način kako da renderuješ svoj model u Maji.